Imini sabatha mayibenhle kwabayingcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezulwana. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Jehovah, sizocela ke inhlayisuthi yonke ngaphakathi uhamende ingcwele ithinte phezulu izwi ukuthi ngabakhohlekanga ukufasa inkinobho ngoba kuyenzeka ukhohleke kanti kuwumthetho ukuthi umuntu ola ngaphakathi inhlayisuthi afase ishede phezulu inkinobho. Amen. Sesifikile ke kulomzi bantu baNkulunkulu esidaweni sokuthetha amacala okhokho bethu. Sizocela ke ukuthi ke labo abazofakaza siyacela umuntu ongezufakaza ngokuthi abakubo batheni ngekhaya lemphefumulo angasuku. Kufuneka umuntu ozoza ngapha afakaze ukuthi batheni okhokho bakhe noma uNkulunkulu batheni ngalomuzi. Mawungezukhuluma ngekhaya lemphefumulo hlala phansi uzoza abantu abazokhuluma ngekhaya lemphefumulo. Amen. Bazoba bathathu ngapha enhlayisuthini bathathu ngapha uJamengweni kanye nentombi zethethelele. Umuntu uzodinga usibanibani wababani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni. Amen. Umshumayeli yena uyaguqa ahlabelele ukuthi ngafika umbhobha nqamuke ahlale endabeni nomkhokheli nenkosazana bonjalo. Amen. Awakhulunywa kamanga la ungathathi into uyakhe bese uzoyikhuluma la ulalelisa abantu into okungeyona ngoba ufuna nje ukuzoguqa na ukhulume kanti ukhuluma into okungeyona. Impela lokho yoboshwa kakhulu kufanele ukhulume into okungeyona. Khuluma iqiniso lelo linikwa bakini noma amakhosi asezwini. Amen. Bonke abokwenza njalo inkosi babusisa. Oguqileke umpana wabantamana abakwantamaneke abakwasithole emnambithi ngaphansi kwenkosi uZondi. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngithe ngilele ngase ngibona umfowethu wakababomkhulu nomunye wakababomkhulu ngoba ukhokho wayenesithembu. Ngikhuluma nabo ngithi mina senihambisile yini imbuzi ekhaya lomphefumulo. Bathi semide iminyaka sebekhathele ngalesibongo sabantamana. Bathi asisafuni lutho iminyaka semide kakhulu. Ulindile silinde ngale ndaba yekhaya lomphefumulo. Ngithemba ngibaxoxela ke abafowethu ngaleyo ndaba. Bathi khona la sebezwe khona ozobalungisela ukuthi labo sigenca bagence. Bathi ayibamthemba ukhuluma yona lento ositshela yona mfowethu kodwa uthi uzosekelela size sihambe siye eqhudini. Ngithi ngizohlambulukela ke laba kwantamane ke ngoba ngayiletha imbuzi ezibhalwe ngosithole. Ngizocela intethelele ukuthi le mbuzi abayikhombayo ngoba kuthiwa balwa kakhulu waxekwana wachitheka igazi ngemkhonto kuze kuphume lesibongo
sakwaSithole siye kwaNtamane phansi kwentaba eNtanyana. Ngicela ukuthi uNkulunkulu wekhaya lakwaNtamane, uNkulunkulu wekhaya lakwaSithole enze inhliziyo zethu zibe yisophi yokubageza namhlanje bathethelelane bese betholelana. Bangathi nabebuya laba kwaNtamane kuthiwa bayaka bathi nibuya nasebebuya kwaSithole. Ngicela leyo nkomo-ke imbuzi abayikhombile ngathi uNkulunkulu angenze inhliziyo zethu zibe yisophi. Abese sithethelelake bavuma ukuthi singene ephasikeni ungene umdedele. Bese ngicelela nabakondwandwe kuncuma lesithathe khona abalobokazi. uNkulunkulu naye angene nabo abathethelela abahlambulula abageze ngoba abantwana bethu nabo kukhona okubaxakayo emsebenzini wokuziphilisa. Bese kuvela nabantwana abachithekayo ukuthi nabo bayakhala ukuthi bacela ukugezwa nabo bathethelele. Amen. Kuseni kuzwini. Isiphi isipho esiyisibongo? Isibongo sakwaSithole baphuma bakwaSithole base bebhaca phansi kwentaba iNtanyana bathi singoNtamane. Ngoba nami ngibizwa ngomshumayeli uNtamane. Usho ukuthi laba bakhala ngokuthi kwachitheka igazi kakhulu kuze kuphume lesi sibongo sabantamane. Nase bebuyele emuva bethi baya kwaSithole bathi naphuma kanjani mina bethe kusukumbaba. Bona mina kufanele ngibonta oSithole. Thina singabakwaSithole uze kuphume isigama elithi Ntamane iNtanyana igaba base bephuma ke babiza ngoNtamane wasethi ukhokho ozala umkhulu baba ethu baba bathi buyelani ke kwaSithole kwakunombango wawukhona. Bese mshinda namapasi nibuyele khona azange kwenzeke lokho bese kusuka umbango. Amen. Ikhona inkomo enayifakayo uNkulunkulu ekhaya mphefumulo yokuthi ilamulele impi yalabo abayiza ngoNtanyana. Azange ibekho. Yona kufanele nicele phela ukuze uNkulunkulu alothise le impi babuyele kancane. Amen. Amen. Siyabonga. Siceleleke nokungena ephasikeni ukuthi nabantwana inkosi yasePhutha abanolaka bangabi nolaka basivumele nabantwana bethu singene ephasikeni size siyongena eKhenana. Amen. Yababingelela abancane. Ngifara amaphumulo entabeni zaseShowe. Uphethwe inkosi ubaba onkosi uKhoza. Bancane ngeke ngafika lapha esibonakalisweni lapha ngoLwesihlanu. Uma ngifika la bengifike ke la ngigqoke ijazi lasenkozweni. Nami ngimele umkhozo. Bengazi ukuthi kuphi. Uma ngifika la esibonakalisweni ngoLwesihlanu bese kuba khona inhlansuthi etshela ubamaji ukuthi ke esikhumbuzi esikhumbuzi bese kuba khona inhlansuthi eyobikela umamaji ethi naye lesizwe iSayoni bese ecela umamaji ethi awuze ngapha ndoda ethi iSayoni wena ethi naye iSayoni ethi ayibona inhlansuthi ethi naye iSayoni mina bese ngizele eceleni bese ethi ndoda uzohlawula amacala ongeke uwaqede ngoba uvukela ushembe. Ngithi mina ngani ushumayeli ethi ngale ngubo yakho ngithi ngiyachaza ethi awungachazi igumule lengubo. Kahle ke lokho ngakwenziwa yini ke ukuthi ke cha eyingwasela ushembe beke ngimbone kakhulukazi ngigqoke noma bengangiyole ehlazo bese ngifakile leya engabhabhasa ngayo uNazaretha omhlophe. Ukuthi ke lo ngubo leyo ngase ngishiye ekhaya ngibotha isithi ukubandala ngithi ngizothenga entsha ngagcina sengisebenzisa le yilokho ke ngithi angizokuhlambuluka ke namuhla ngoba cha ngibamba la osiyonisa usenuzini. Amen. Baba awubamukho baba. Ufuna ukuthini baba uyiSiyoni noma uyiNazaretha? Isiyoni ekhama Nazaretha. Usho ukuthi wena akafiki ukuthi ube ngumNazaretha. Akulona phela icala lo. Uthi ngogqoka ingwese iyoni ijazi aseyoni ngeke uzokhishwa la.
kodwa umshumayeli esibona ngasengathi wathi ngoba ngecala legumuli ngakho ngayifaka kodwa bengiyifaka nje maso yangeza la ekhaya esibona nje wathi ungathi kunimanje angeke manje akuqondiswa wena libazabantu bakini lokuhleli lapho hleli khona abantu bakini bafuna ikayisuthi abazodondelezela ngayo bazothetha amacala manje sibele thina losiganga lodlala umdlalo lo baba nathi sifuma khona la udinga ikayisuthi obheke lebhuli hlanje awusuma babona manje suma babona suma ngenyawo fetu wakona kuba lekayisuthi la libe lokuganga abantu bafuna abantu abazodondelezela abantu lokuganga wena Kapan, nasa banyi England. Both na sabi kaya bola na bani bagi. Kaya sa ko sa sitin mga nasalit. Kuwain ko sa lambuya. Pamsis. Kuwain ko sa lambuya. Izin na lambuya namin. Makatun ko sa lambuya. Izotang lugela. Iko sa lambuya. Ziyagam vela min. Iti mina ngiphila emzimbeni wakho ithi mina ngahamba ngithwele ithi sengingafika ngendlela eziningi kuwena ngifuna ukuthi uthwale ngiyabona ukuthi awufuni lokho yayisithi kodwa ngiyacela ukuthi ungihambele uye ekhaya emphefumulo uthi into yokuqala yofika yenze ekhaya emphefumulo uyofika uhlambuluke ethempelini ithi ngoba okokuqala ukuhlambuluka umnikelo uza ngemuva kufanele uqale uvume isono phambi kwethempeli lilonke amen kwaze phinde fika isalwazi lesi salwazi sithi sasiganele inkosi sathi sithi ngiyacela mzukulu ukuthi uhambe uyongithethela leli cala ithi sikhethe wena ukuthi uyosithethela leli cala uthi mina ngambatha nowangaphandle uthi ngathi ngiyaxoshwa emzini wasebukhosini kodwa inkosi isiyangidabukela singakhela umuzi ngaphandle bayisethi kodwa akunelanga kumina lokho wena seyidaleni zathe zingixosha bayisethi bonke umakoti bakini bayowela kuleli cala engawela kulona mali ngakathethwa ngizocelela naso leso sakazi ukuthi uNkulunkulu asikhumbule mase obuye ukugcina ngabona ukhona umfowethu omdala akekho ekhaya asimazi ukuthi ukephi ngithe uma ngilele ngizibona ngilapha ekhaya emphefumulo umshumayeli Majiya wayesethi niyazi ukuthi nina nizalelwe ebukhosini ngathi yebo siyazi ukuthi sizalelwe ebukhosini wayesethi umfowethu njengoba ngekho ekhaya kini uthathwa amabutho awakini athi awakwazi ukuthi angahlala ezintabeni kodwa nina nikhona wayesethi kufanele nisebenze kakhulu ukuthi nilwele ukuthetha amacala akini osibusise nizwi amen leso salwazi hamba phela uhlangane nomndeni leso salwazi nikwazi njengoba usuhlambulukele manje uhlambulukele phambi kwaNkulunkulu kulesi sicawu lesi uNkulunkulu asibekela emaqaqeni kodwa sebefuna phela ukuthi sigeze ukuthi sibuyele kahle emndenini undaba ezinto wayenza isiko mayesi esikhiphe esikela lapha emasimeni ngoba ngokwesintu umfazi axoxa ngoba usuke sezela ubekwa lapha bese kuthiwa mayethanda inkosi ukuthi angisathi umfazi kuwena kodwa ngoba unezingane khula ingane zikubone lapha kodwa ke manje ubethi hamba umhlambulukele uNkulunkulu ekhaya emphefumulo sefuna uhlanganisa uzalo phela thola umphefumulo azogezwa phela lophuma ngoba ngeke angene emndenini kuzoba ile nkosi mina ngifunda isifundo nje bekhuluma lo mfowethu uthi lithi leli khehla hamba ungithwasela lo ngithwalela akavumi usadingeleke uNkulunkulu ekhaya emphefumulo ufika umhlambulukele ukuhlambuluka ukuthi uvume phambi kwehlwele phambi kwaNkulunkulu umuntu mayesevuma abakhonza abasha basezulwini usuke sethi ngiyibeka phansi imkhuba yami amen usuke sevuma ngeke uvume into sayigodlile uthi ngiyibeka phansi izinto zami lo eseyibeka phansi sekulula ukuthi uhlanganise uzalo manje uzovuma nawe uzoyeka ukubopha inhliziyo zabantu nize ngomthethela umacala amen uNkulunkulu akuphe amandla ukuthi mawulibeka izwi phakathi komndeni lingeqhwa umuntu amen
inkosi enkulu yasekhini lamaNazaretha. Ngubo inkosi wahlongwane endaweni yaseNyavini odlule emzito. Iphethwe inkosi uNgcobo. Isethempelini evukeni. Ithe ngilele ngamasonto amabili edlule. Ngabona ngathi ngiyahamba ngizangala. Singakafiki ngabona inqwaba yemndeni yakithi kaHlongwane isina ifaka iNazaretha. Kodwa kunendoda eyodwa bathi ngawufakile uNazaretha. Ibe seyisuka nendoda sibukele lo mgidi abawusinayo yaseyizamini yathi Zulu ngicela ungitshele kuNazaretha ngoba mina ngufakile uNazaretha. Ngase ngimnika lo wami uNazaretha ngufakile. Wasethatha impempe isinisa laba abakade begida befaka iNazaretha. Basina kwafela bebusisa khona umgidi wasethatha uNazaretha ubuyisela kumina base beyikhipha beyikhumula iNazaretha bathema beyikhumula base beqala ihubo base behuba bathi ke kumina ngizula sambeni sikhala umphefumulo base beqala ihubo ke bahuba lehubo iphaphame angathi suwela umgwaqo sizakala behola manje engiphethe kabuhlungu emphefumulweni ukuthi yila bangithuba yona kuba ngize khala umphefumulo ngoba ngiphaphame bengakangithethe ngizonzana kodwa bathe asambeni sikhala umphefumulo. Amen. Ngaqala yini ukuze khala umphefumulo? Ngake ngafika baba. Wenzani? Ngangifike ngangizonikela nje akukho kwaqondile ngangize wawuzonikela? Yebo baba. Kodwa usukuza ukuthi ushembe uthina ekhala umphefumulo ngokuzokhulula imindeni. La imali lapho nangeyiphahla ukuthi ikhulula ngeyiphahla ezokudla usukuze uzwe ile ngizwe baba bengimtshela awukwazi ukuqala ababe ngazi ikona phela kukungesikuzela ukuthi masifikile esalele ukuthi ushembe uthi lamacala lawa nezono zabe ithundulula kanjani. Amen. Bese uhlanganisa uzali uzoqala ikona ukuthi ubona kukho inkosi yasekheni lamaNazaretha inkosi yaZulu. Igama lami uGugu abasibuko eBhekili ngiyinkosi enyaphele inkosi naxolisa uNazaretha ngisezabini yiwo ngithumile. Ngithunyiwe eNazaretha la eSaweni ngathunywa ngoFebruary 17 nganisemthandazweni ojulile ngikaMasibuko kwafika into ethi hamba ohlambuluka akwazi ukuzohlambulukela nawe usahle ngihlambuluka bathi ngale ngihlambuluke la ngaqala khona ukona la ngaqala khona ngaphola umlombe bami ngalandelisa ngokuthi ngiqhube isisu emzini wabo ngangagcina lapho ngazothatha umphefumulo onganaqala so abantu bakithi nje bathi awukwazi ukuyosihlambulukela unawe usangcolile hambe uhlambuluka bebeyisho nje lento dadewethu wena wabulala umntwana. Yebo baba uhlaselwa omubi. Yebo baba ushembe kuphela ukwazi ukungena enhlizweni yomphefumulo womntwana akucelela ushwele ngoba leyo ngane kubophi. Makuthiwa ngeke ukwazi ukuphatha izitsha zokhokho bakho uthi uzobageza ngoba phela uma uzobageza kufanele ubaphathele isitsha uziphatha kanjani zane zakho engcolile. Funa uthola amandla qala uthola umphefumulo uzonqusha usembe akucelela into ethekele kulehliziyo yengane. Yebo abese kwazi ukushembe ukuthi ayibuthi ingane azoyigeza ukuze ukwazi ukuqhubeka nendima yokuthetha amacala omndeni nakho nenhlanhla utshela iqiniso. Yebo mfana musuyihluphaka manje Nkosi kubusise. Amen. Amzame lawo manje. Amen. Ngosangele ngizothi ngacela ngo-ID yami ngizocela kodwa nebonke iningi nje.
Ngilethe umbono wengane nathi ngihamba naye. Ijwayele ukubona nje umbono ubaba wakashembe masiya kwabakhonza khona bafike bamkhombe kuba yilo wesibili umqale eqaleni. Ogcina kumbono ubone sengathi sihlala emzini omkhulu Joyelo ngimthuma esitolo. Maye esitolo ngathi uhambe ebridgeini ngeke ebridgeini uzibone ngathi useqhuba uMnazaretha bese ephumela la egate la ikhala imphefumulo. Igate uthi lanembali ezimhlophe livulelele ngekho umuntu omile. Mase ngenile ngaphakathi afike ezwizwi ngoba kwangekho umuntu lithi akaguqe khona isithombe esikhulu la sababa futhi lo mahlaze imphupho athi ubaba lo akacele inhlanhla zakhe akazothatha inhlanhla zakhe la isithombeni. Amen. Ngiyakhetha singazi lezulu. Ngiyacela uNkulunkulu angincede emhlabeni. Nokumela ngobhuzi intabe zasemthandeni inkosi yakagumede ibandleni ngihlala emaqadini inkosini yakangcobo lakasiya. Eyizukwini izulu lalina kuyisabatha lalina kakhulu izulu. Uma ngilele esuku ngiphupha uround omkhulu. Lo round kunamathwasa lana ku round ingathi ngiyaneka intambo ngisusa phakathi kule lo round ngikhipha ngaphandle. Lamathwasa maningi ayakhuluma faka amabhaya bovu kodwa ngikwazi ukuthi athina akhuluma wodwa lapha njobe maningi nje angani ngugobela wabo yini ekhuluma nawe ehamba nabanye abawu2 Manazaretha. Uthena ke ngingazi ukuthi imuphi lo mndeni ngoba mina indeni iningi evuka kimi mangibona lamathwasa. Uthe insukwini ngikhulekela sekavuka ke vuka ukhokho komalume kaKhanyile esimntanami amathwasa akhe maningi uthi nganginathwasa amaningi mina futhi ngangimkhulu mina kakhulu ngimkhulu ngaziwa uthi nginenyonga mina bengisebenza ngenyonga yami. Le nyonga yami iqedile kodwa umndeni wabo malume kaKhanyile ngoba le nyonga ebeyisaba naye engafuni ukuyithula nemthwalo enzima ukuthula nemthwalo ukuthi athule nomthwalo phela lo wayenza ngayo. Uma ngabe lokho engavumi kodwa uNkulunkulu ngazizulu ethela kazimuntu wazi uSifa njakamazulu umuntu wazi uSifa. Ngicela uNkulunkulu ngazizulu amkhumbula ngithule nemthwalo. Kwathi ngakusasa ngesonto ngomsombuluko kuvuka ukhokhokazi wabomalume kaKhanyile uthi mntanami ongele ekhaya emphefumulo ngiyacela mntanami ungele ekhaya emphefumulo ongicela into ethelele. Mina ngangibani indoda enonya inenhliziyo efana nengcanga kimi. Mina ngizogana kodwa into eyenza le ndoda yayinenyonka ibulala ingane zami ngangeyintombi ngangineyinsizwa ibulala ingane zami nale nyonka eyimbathisa nayo uthi ngibathe nale nyonka. Uthi mntanami wayiphinde omakoti ababeganile enginika umuthi ethi ngaphuzise ukuze uphume bekhulele ukuze uphuma imbungo yezingane ukuze enze le mithi yakhe. Uthi mntanami ngicela ungisize ngoba lezi zingane sithese ngihambile emhlabeni zafuqela kumina angizazi ngizoyiphanda lezi zingane. Ngicela umuntu ethelele ley'nhliziyo zalezi zingane ley'nhliziyo zomakoti ukuze uNkulunkulu ngazizulu mhlawumbe uyongikhumbula kodwa angazi noma ungithethelele usemizini. Suma nokuyikhetha inkosi enkulu yaseKhelo uMnazaretha Nyandezulu. Amen. Okhulumayo umnqobo kaMbambo. Umnqobo kaMbambo lo okhulumayo oqhamuka eNamondweni. Ithempeli enkonza kulona isemfuthweni ngaphansi komshumayeli uMlaba. Ngizofakaza ngalomuzwa wasekhaya lomphefumulo. Ngathi mengilele ngibona idokodo lakomalume liphakathi kwalomuzi. Ngathi mengibona idokodo lakomalume liphakathi kwalomuzi ngathi mengingena kulo ngaphakathi lali empty kunesihlalo senkosi.
ngathi mangisibuka ihlalo senkosi ngiyasibona ngathi siyaketuka ngayibuza ukuthi awuhlalo senkosi kwenze njani sasesiketuka yiphi inkosi ukhuluma ngayo inkosi yaziphezulu ngathi mangisondela kusona ihlalo lesi senkosi yaziphezulu kwase kumizwi lenkosi yaziphezulu lathi kini njalo bebekungazi uKhisimusi wasemhlabeni yona mobuya uzekala umphefumulo. Ngase ngilalela izwi kaNkulunkulu uShembu yaziphezulu ngase ngikwenza lokho uKhisimusi ngilana ngiphethe isimali uzomayisa abantu bakithi ngoba ngazi uNkulunkulu wayithini kimi. Ngathi ngisaphakathi kwanomuzi wakithi dodo lakithi mengithi ngibuyela ngaphandle kwathi la ngikhonza khona ngoba ngangisayoni. Ngathi mengibuka ngaphandle kwanomuzi wakithi ngase ngibona amakholo la ngikhonza khona efaka izimbatho ediniwe. Ngase ngicakela nami ukuthi awu labantu badinwe yini manje. Ngase nami sengibayekela ngabe ngikuza uhameni ngoba sengiphambi kwaNkulunkulu ngoba kwasenzakalela nami. Amen. Menzothula indaba enjalo inkosi mayithele umuzi. Amen. Ngiyaphethe inkosi yakithi okuhleni bokwami uNyazwezulu. Bakhonza bahle benkosi enkulu yakithi okuhleni kwaManazaretha. uNyazwezulu siyambonga umdali wezulu nomhlaba owadala lezulwane zemndeni yethu. Simbongele yodwa ukuthi wasenzela inkundla eyisawo sokuzohlambula abazali bethu. Njengoba ezweni lakithi South Africa zikhona icawa ziyashintana zololoku lekhona kuthiwa iMadlanga Commission. Ukubona ngoni lapha ngizobona khuluma ngemphefumulo yabazali bethu ukuthi bandane ethuneni bahleli kanjani beqhayiwana nje qhayana ngamacala enziwe ezinye zezikhulu kwangafuna ngoba bengenalwazi ukuthi babeqhutshwa yini ukuthi baze babe zikhohlakala. Ushembele isakhele inkundla eyisawo sokuthi sizoyibuka thina ukuthi lokho kwenzayo uMajiya ukwenziswa yini. Amen. Obani abaqhubayo. Amen. Kunemthandazo la othi mhla ngelashwayo ngasinda mina uNyazwezulu mhlazane wasuka insile wena Majiya ngaba sebuchopeni emkhatheni amathamba ebuchopheni amakhanda emzimbeni wakho enyameni yakho enhlizweni yakho ekabani lo nsika ngoba mina ngizalwanga nale nsika lesikhathi ngizalwa mina kwathi ubaba nomama nakuwe njalo ndaba wathi hawo intombi yakamema intombi enzalayo intombi yakamema izalanga umuntu izala ingilosi. Njengoba nakuwe washo njalo ukuba ubumsulwa enhliziyo yakho sewumntwana. Masokhula iluphe lokhulu selikhula kanye nawe ekwenza ukuthi namhlanje njengoba sihleli nami nawe Majiya nenhliziyo ekhulu nenhliziyo embi uzugcina ususola ngisho umdali wakho uShembe.
mayethi umuntu uyaganga baba uyaganga uNkulunkulu mayenza ukuthi nokuthi thina besamazi uNkulunkulu unyazi umbhenqanga unyazi uma ngithi uyaganga uNkulunkulu usho ngithi unyazi kwenziwa yini ngilisana noNkulunkulu mhlazane walashwa lenhliziyo yalisalwazi segazini lami nalelikhehla segazini lami mhlazane walashwa yona inhliziyo yami yophenduka umuntu mule yami inhliziyo icindezela lo muntu nawo uzibuza ukuthi ushembe wathi uthelesu ushembe wabesekhisa umuntu wakho emhlabeni owethi igama likhali impela wayekwenzelani shembe wayethoyibona ngani impela nathi sadibeka 2017 sala emakhaya saphatha amakhaya umuntu shembe ikhala impela leya so ngibona ngani impela lokho ikhala na isiveli uzwe uthi ukhokho wakhe washa ushembe ngekhetha ucela uzohlambuleka ukhokho wakhe nokhokho wakhe babulalika baze bagcina ingane sebeyikhanda ukuthi akakhulele umuntu wazayo basheshise bona kuzothola impunga nabahlile ngezinye indlela bona bayatshala banensinyawo la betshala khona ukuthi sheshe kumile bese bekhipha bakwazi ukuqhubeka umsebenzi wabo usho umoya wazana nokubamba kwabo nokukhuleka kwabo ukhandiwe kunomthandazo la ukuvuka abantwana abasha basezulwini ngicela ushemba ihlungane bami abese ngipha elakizwi la ehlabeleni sekhulu namashumi amabili nane namashumi amabili ikhulu namashumi 120 sithi South Africa vuka zokela izikhulu zakho zisondele zonke izizwe zothe umlilo sithi egcineni ngiphelele ngiyethemba ngiphelele ngiyethemba yophuma wengaza ilanga lakho zolutha unyazi phezulu lufika kumbani omncane ngesonto endlule lo mbani owengalandela uthi ushuma licela ukukhuluma ngiyasebenza ngenkosi yami lapha ikhanda lami lwengazuthi alisasebenzi ngoba ngihlala uvalo ukuthi uNkulunkulu ngesekule zona ezomhlaba uzondithusha uyathushwa lo muzi njalo angimele ukubhotela afike ngo-12 afike ngo-8 afike eseni manje ngovalo ukuthi uNkulunkulu ngifisa angafiki cabanga abantu bafisa uNkulunkulu afike mina ngifisa angafiki ungabi khona umehluko ngoba usejafile lo muzi yasukuma ngezinsizwa sihamba siyeka konakala lesibhidlize siqale phansi sihambe siyeka sibhidlize njengoba ngisho yansizwa nangamzange umuntu kwisimuzi amazi Yolanda kodwa asikujwayele lo basi asikujwayele ukuthi la sithanda abantwana emakhaya bajabule sibila ngoba lapha ekhaya kuyasebenza lapha ekhaya khona imphefumulo eyizukulwane zemndeni yenu amen sihlalela ukuthi sibheke ukuthi khona insizwa eyibhekayo ukuze ipheke udli imndeni yenu ngoba eminye imndeni ayingeni emakhaya emntwakhile ngoba amanye lamakhaya esitwakhile athiwe ngemkhuba kalusifa ayihlambulukile eminye imndeni ayikwazi ukuna abantu bomndeni ngoba yahamba nangahlambulukile kodwa ekhaya emphefumulo ushembe ukuthi akhona amen abathatha nayo umkini lonondima uyakubuza ushembe ngoba ufuna ukuthi kuzothethwa amacala ufuna kuzothethwa amacala ushembe senkonzweni ufuna kuzothethwa amacala ushembe amen manje bantwana bahle
iyafika ke ngane lompanyana kuyokuzingela konke ngiyamthethisa abanye abantu uthele suka ongibetshele khoneni la ngithuke khona la asakhuluma wathi khona uJumaya ngokwe mashweni bathi ngikukhuluma phela ngithi kwezinjani manje ungithola ngisathi ngithi ngibambe bangiyambazi ngoba ngabe uthi ngicela ukukhuluma manje ngiyazi usuku la ekhaya bekumuntu athi ngithi ngaqala nje phansi ngaqala ngaguqa manje yathi ngibani wathi ngiyazi uthi inkosi angizolanda izinto eziningi ngayikhulumile ngizolanda ukubili ukuthatha uthi unyazi ngihleli naye lapha phezulu ePalace ithi ambiza uMshumayeli ngicangana ufike ngoqe la uthi uMshumayeli lo muza wapheli benithi sothi eKenani usuphelile kodwa ezulwini usuphelile ngikhona lapha ekhaya bonke mangena la ningangeni ngathi ngikupela emakamereni mangena nomuzi ngoba ngikhona uthi Mshumayeli ngimemezelile eNLC ngathi kuyaphuma umhlangano uyaphezulu indaba yenqubo eKenani mhlazizini angitshondala abantu bakhonza uthi kodwa manje enhlakayo nina ngalayi ukubeka iqhiba lapha eKenani ngoba umhlangano mkhulu izinkumbi zezizukulwane zeyigidi ephuma la ekhaya empefumulweni sihamba naye eKenani ukufika lapha ikhishise likhona lento elibelezelayo nomkhokheli nithi ngicela ukuthi abantu baniphathele baphathe isongo niphathe ubhontshisi uthi namenza ukhipha unikeza abantu yeke manje ozayo nulole ozayo nje nulole namenza ukhipha ngoba fanele kuphele nawo manje kuyondliwa imphefumulo ekhaya imphefumulo imphefumulo eKenani uthi ngizoba kuba nezigidi zezinkulungwane zabantu ngendawo eKenani la ekhaya imphefumulo ngeke uvume amen ngoba awuqondi lo okushoyo manje eyakithi imbeni ushembe uzohamba nayo ayeKenani uyothola umntana kuba ushembe uyekhola zakhe zasezulwini azobathwala ngayo ayeKenani lodumisa umbenqa uthi uyabona fanele abekade nikhulumile lapha manje Kenani banikeza indawo njengoba nanikezwa ebuhleni zanikeza indawo enkulu abantu abaqaphelayo ebuhleni wakade kuntulukazi le kade likhona iqhiba lasekhaya emphefumulo ushembe besifika manje ukondleka abantu mayibongozi singelele umbenqange ngoba abantu baningi bangangihlaba njolwane singelele ushembe ukuthi abantu bathole iyambazi bafike kuNkulunkulu izizwe iqinile ngoba ngebani izizwe lashembe izizwe ithambile bedlalipha abantu kanti ngesathi abantu bephakamisa la bedla kudla imphefumulo yabazali babo ngoba ukudla ophekwa ushembe la ekhaya imphefumulo kupheka izizwe lezi zinto eziphekayo ziwumfanekiso unyazo phela imphefumulo uthi udokotela ngisazi wami ukuthi Mshumayeli ngifike kulomuzi ngingakudla udokotela yena uthi ngingakudla ukudla mengadla ukudla nje okuqinile njengey'tambu nami bengikhula kuze ngiphoqe ukuthi ngithathwe yiso odokotela abantu bagcina sekuthiwa angiphuze into enjengomajusi into enjenganale uthi inyakana kinalena uthi ngifike la ekhaya emphefumulo ngasukelwa insizwa yakadida ayazi ukuthi mayichaza ngokuthi akadida masekuphawa la uthi ayisithi lensizwa nakulo uthi shayi ibhola lendishi ibeka phambi kwami uthi andinawo nkosi yami uyazi kanile uthi wayese edayi wethu mina angikudla ukudla ngizophuza nawe uyayiphethe okhala esithi lensizwa akekho umuntu okazi uthi yasho lensizwa yaqaphaza akekho umuntu okazi ukudla ukudla lokudla kadliwa uthi wathi qoko uthi esimbuka lensizwa yayisithi akushiya ukudla la ayikho la uzoyishela umuntu mayinikeziwe ukudla umsana uthi ngakudla kodwa isisu uthi ngase ngiyoqala sengilile lezi ziqubulo zokugula uthi isizwe lesathamba kahle uthi ngezokuthamba kahle ngasukuma ngathi ngihamba uthi ngaphila uthi ngase ngicela njalo ngathi ngicela ungiphile kahle amen uthi ngakusasa bayimini ngilangazela ukudla kofikani uthi ngalayisha fulo isigwaqana wasibhalisi uthi manje lo ngasi nalowo ukudla wasekala impemfulo mhlambe lashaya ngasinda mina ngiyabonga ngakho khona abantu abadala inyama
akekho umuntu owaqelisa inyama wakulelizwe lengabantu ngokudla lokushemba ekwabela abantu bakulelizwe ukuthi inyama iyadliwa kodwa mayingadleki uthi ushembe funa utshwale ukuvimba abantu inyama uyazi ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu afika kabuhlungu edlisiwe ngalo iqatha lenyama mayesevuke sezoba idlozi phezu kwakho uzovuma intuqube kudla inyama eyithongo phezu kwakho eyidlozi egazini lakho uzofaka izalo eziningi ukuthi ungakudli ukudla mhlambe lathana wasika mina ngiyabonga ngani mntanami ngoba yimina engumthwalo phezu kwakho yimina engiyithongo phezu kwakho amen mina ngidlozi phezu kwakho ushembe usakhela ikhala emphefumulo ukuba sizothetha amacala njalo sizogeza abantu abadala bedlisiwe amen ngoba nawe uzothi ukhula uye kungajiye la kungajiya esikoleni sakho aphinde afake futhi ukungcola loba owafakwa eqatheleni ngezikhoko ngokwazi walihla kusiza ngani futhi ke masofile akekho umuntu emhlabeni owazi ukulapha umphefumulo ngaphandle komdali wawo umphefumulo amen ubani umdali wawo unomthandazo othi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza inkosi unyazo wezulu yemvena ukungakhumbule umsebenzi wezandla zakho uyena madala bani namadala uwe ngokwakho madala uye amen mase wambile umphefumulo wakho manje usugijima amajesu kodwa uyawazi umphefumulo wakho kanjani mase ukhulu uzokwazi ukulungisa silapha ke kanye umphefumulo wabantwana bakhe basezulwini sizothetha amacala njalo sizothula amafilo namaketanga neyibobo eyiboshiwe emathuneni abazalweni abazalweni sonke shawulayini sigcwele ethuneni uthi wangena ethuneni ufike ethuneni ntowe mama uvalekile phambili ngokwesukane mhlawumbe sa-50 ungahile nendlela ngabe undlini lethuna uhleli neyilwane zakhe ayethabatha ngazo phela indlela ekhaya idlule ethuneni lakithi hayi lakithi ngeke ukuthi wakasimamane uzohamba ngomgudu wethuna lakini uzohamba ngomgudu wethuna lakini lapho ethuneni lakini iyahambela nidlo ikhona indlela kuko kuyisithiya ngeke uzume kuyihlo wakho okumele ezwini lomndeni kwekuyihlo yakho ebhadweni lakho mhlawumbe wafele enyangeni wafele esangomeni etotwana nonotwazi wafela khona useduze nabantu abakhanda hawu ufela la thatha umphefumulo ukukhula thatha isikhumbulo isisekhaya umphefumulo kade ukuphile lo uyakwazi ukubona umphefumulo ngalezi zilwane zakhe ayifuyile umashini umuntu wakinde mayifele esangomeni ekwazi ukulamba enyangeni ekwazi ukulamba ngizwele ebuhlungane ngesonto edlula ngezoqala inyembezi zomphefumulo kumina khala umama la masesangweni abote usizi bafowethu linzima uthi umshumayeli lubangela ngizocela usizo lwani ntombi angazi umuntu udade wabo umdadewethu uhambile noma indodakazi ihambile enyangeni iyotwala ngabe iyotwasa sangoma nominyanga uthi lo muntu abantu uNkulunkulu wabo uthi lo muntu wamenza imkhuba uthi umntwana wafikizwe lokuthi phuma la wena ntwana thina sekhaya emphefumulo yini lozoyenza la uthi mayisephuma sekhaya ithi lenyanga ngamzangoma uthi ungakhohlwa nefana uzophothula ungezophothula lengubo zakho ngeke uzuyithole ubambe ingubo zakhe umntwana idisila yakhe manje uyakhala umntathu uthi ngithi nani ngabo oladingu uthi unqabile wathi ngeke zela akeza zophothula ezenenkomo ezine no-16,000 awucabange lebuhlungu ngakho lo muntu ibambe ngamazinyo uthi yona utamsebenzi ngithi mina kwasibalonake lelo thobo lithi angaphuma likhohlakele linyekele umntwana zayo lapho belinyekele sizalwa abantu abangamaqini ushembeka ukwazi ukugeza umphefumulo oyiqini siyabatshela namhlanje la ekhaya lemphefumulo abavumi iqiniso balahlamana noqini ukuze nje babageze manje lengane ngozayo banjiwe lapha uzokwenza yonke imikhuba phezu kwayo ngamthola usiyagula
ngicike wakhala ngathi na ntombi ayithile engayenza kodwa ushembe ukwenza kwenzeka angingeni la ngaphakathi ngeke inkosi sicela lezo ingubo ayishiyile umntwana uyigugu engamsami zakhe amen uthatha insika yakhe kulezo ingubo noma ngenza noma yini ngoba ufungi kathi ngeke ayithole lezi ngubo uzokuya no-6000 nenkomo ezo4 uzokuphutha yini nephetulayo wenzwani lapho inkuba asezweni ngathi lowo nto manithandaza kodwa inkosi sicela uyolanda leyo nsika yomntwana eyasala ey'nkundleni zomajini amen bantwana bakhe uthi umfana ithe inkosi phuthumani-ke njengamanje niye eKhenani niyofuna indawo ukuze niwe nechiba lokuthi phela abantu sengithatha ucingo ngifonela umfundisi uNzama wosiyani uthi ngishayele zendleleni zobe ngifonela uthi nya usho kuyabambe ngoba nemsebenzi eminingi kube ngifonela wosiyani athi ngishayele ngicela uyifake mona isendleleni sesiyaxoxa ngexoxa ukuthi ayiphuthumani phela abavamile zobathinta banikeze isindala kumele usedwe emajini kwenziwa njani ngaphela bemuntu ngathi ngingasathule ngoba ngathi nginasilwana mfundisi umbizela yena wathanda ukungisika ngithi mina kodwa ngikhohlanga into awuyenzile mthumbe uNkulunkulu la osiyami uthi ngezani uthi ngithi ngawafike bakhuluma bonke abefundisi into ayithume unyazi esekuvumile unyazi nomusa wahamba lasethumela kwakhona nomfundisi kwenza nabanye nabantu bakhuluma uthema semniwo usiyana khona vana wathi ushumali ngicela ibhenga wa 500 rand usiyana la wayikhuphela wathi ngicela uhlambuluka qala ungena lomuzi ubamba umboko kulomuzi ukhuluma kulomuzi ngoba lomuzi ngiyawusaba wa 500 rand usiyana la sekhodlweni zona amen ndalo nakusikhohlele uNkulunkulu wamhlanje ungakhohlwa usiyana ngiyabonga nawe uyabonga ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ngoba ulisoyi uNkulunkulu bakho bakuthuma ukhohlwa uyabeka 100 rand usethi ngusise mthumane ukuthi awumfundisi ukhipha imali umthumane wala khipha isibusisi masiphi wayethatha ibhoba khulu uthi-ke mase sixoxa la ucingweni ngolesithathu la mase sixoxa la ucingweni uthe manje ngibona umhlobo bakumuntu weMozambique ngifika abantu baseMozambique mase sesiyiphumele sesixoxa sedliwa bonke bakhuluma ngekhaleni bephumula uthi lokuthi bathi nabangangusi kusanga ngoba ngizomela ehlazweni ngoba angasilutho uthi wenza nathi nakukho ba uthi abantu baseMozambique mangijona ngapha khuluma ngekhaleni bephumula ngithi uzokwenza ukuthi abanye bakhuluma ngolimi esizwayo abanye bakhuluma ngolimi lwabo bakhuluma ngekhaleni bephumula uthi lo muzi uyinkinga ngoba uzovusa i-Afrika yonke nayikomuzi Amthandazo ushembo wayithanda zonke lezi ushembo wayishilele lapha siboyinaka abantwana bakhe yazi noma sesinakele umqingo lokushembo ubhalile lo wangithi Nazareth ubani mangitshela ukuthi wabona iQuran idinga lapha amaSulumane ama-Arab ibhuku la ngeke uzithola ngoba liphethe umsoco wokuphila wama-Arab ngoNkulunkulu wakini nasi sihlabele nabe kanye ngihlangana nazo sidinga laphansi kambe ngine sengisikubile nganani sesathi nawe ngishusibeka nami ngiyakhoza ngisibeke phansi kanti la kulotshiwe ithi inkosazana la manizokhumbula iyasifuna inkosazana ithi inkosazana ufika kwazi eziwu4 zathi uyabona mntanami lapha ekhaleni bephumula uhlatshelele uvulisabele ngosibamba ngezandla zombili ngoba uyibambile ubamba nomndeni ubamba nomndeni wakho bayisho uthi mntana usibuke lesihlabele ngoba lembhalo yabhala uNkulunkulu uyasiphikisa ukuyibuka kwethu yasiphikisa ngoba thina sade siyifundi elungile emhlabeni sade safa kunomthandazo othi lapho laze lashona azala phuma baze bashona lashona la bengabazama ukwenza ukulungela thatha lekhuluma nje kuno dadwethu uthi ukhokho wakuwo
ehlangene nesakwazi bagcina sebekwenza amakhosikazi umuntu wazana bakhulele kungafanele bakhulele ubakujabula imungu ukuthi bazaliso okwalezilwane ezithiwa cha lezilwane ezibizwa ngamagama esazidla eNazaretha amazinga ethiwa amagenge angazi namhlanje uzikhalisa ukuthi ikenge yami la umisa ngurube amagwane phela ngurube uthiwa amagenge amagwane ngurube uthiwa amagenge nansi ke yami hayi mina ngekwakusho lo sengiyazi ukuhlala ngebala phela umuntu okholwayo abakithi mina ngisiphozi ngozabo bona bangona uNkulunkulu mina umuntu usenyameni ngiyathoba nje kodwa masengelapha kuyekusho ngumuntu baphuma lazashona bengakwenzanga ukulungileyo bazana bazibafa bengazange ukulungileyo nanamuhla Nkosi basakwenza sebekwenze ethuneni bakwenza kanjani bavuka nabo benze kimi bangifundise lemkhuba babenze nanamuhla Nkosi usendala ngoba beyisiwe lemkhuba babenzi bangene naye enhlabathini mabengena naye enhlabathini mawufaka ukhozo enhlabathini nominde wezindala yabili kume ngabali konomhlaba onomhlaba abayanga ndaba silanganene wethu ahlulwanga sebemile bamile ba fanele bamile egazini lami nasegazini lami uzuyibuza kodwa yini ngaba nomona kalaka uyikuze wena etoilet nasaba nomona unawuzusho kodwa yini lengenile uzuyigulela wena ungazange imanje khona engenile lithi zabadala akodloza lokomuza akodloza lekhala komuza ngeke kusoba umsimanga abasimamani bazomila yini bazothathi nganyabo amen nawe kunjalo kuwe silapha ekhala impumulo sizothula amafika ngala mayonkosi sizalwa asilithi zokuthi nami ngeke ukuphupha ayiphi njalo kona lokho rezemkhulu uthumani bathakhe ngela uJehova uyakuzakile ngephupho nabazali benu njengobuzi uthi awufike ngebonakala izinamaphupho nangemhlaba kodwa asathandaze ndo asithandele kuphindle ehlambini ekhambini mayonkosi izwe uma wena umlando usuzwile ukuthi ekhayini babe khona abathakayo pho usandile ukuthi bazofike kuwe mhlawumbe bazofika kuwe kahle ngoba ngesakahle ngokuthi bayijikele wena imkhuba ugcina utholanga ithuba lokwenza ugcina uyena iqala kancane phela mabeyiletha akekho umuntu ongaletha meva awaletha ngekho ukubonela meva uzobaleka nje fanele uzijana meva awaphendule aveze ukungahlala nabo kubaleza kithi benza amagama amahle esimaswathatha swaza uNkulunkulu abone uNkulunkulu hayi uNkulunkulu uyayithanda le Nkosi ngiyacela Nkosi amakhosi okhokho bamafile Nkosi badala bamnikeza ikhwama awezoza mntanami akabathe ezoqhubha umsebenzi wabo lapha abantu abathi mshebe uzofuna ukwenzelane kulapha abantu nabo babevuka basho la mntana nabona nje yabona lezihlelo emthengisa zona abantu zobalapha la ufike abantu abahamba lokho amaphosi emotweni amathaya emhlanje uma ubone nawe usifuna usendaba ujila uzoba kahle athi siswa umntana esokuthi lapha abantu ngeke asizwe umntana phakathi khona engase ngibulala ngabeka kutshela ngoba ngekuvuma uthi mawuthi khona uthakathi soma sokudangeka fanele sokulapha abantu uyazi ukuthi uyosithatha sigcine kwena singene sibe ney'mpana awusakhuzekile masasineyimpana ngokuwabona bangaphazakadala nabanjani unendlela yokuyisekela ubhasobheka lolwena oyitholingokubyona kanjalo ubhasoba ungabi ufuna ukukhuluma iqiniso noma ungaphatheka kabi kodwa ungaphatheka manje ukuzokhula uzokhula ngozikhaleni masizela zizokhuliswa ngendlela zamkhulu wethu masizazi indlela zamkhulu wethu abazali bethu abazazanga indlela zamkhulu wethu bazi indlela zanusifa ma ungazazi zamkhulu uzokwazi zaba ngoba phela zimbili impilo yomuntu ukulunga nokubi okumhlophe nokumnyama isona izinto lezo eziphikisanayo ma ungafuni ukuthatha ukulunga lusiphuzo zalo wakhe ukade ungaje ngewisi mowathe uNkulunkulu ukuthatha uzamukela mowathe uNkulunkulu ukuthatha
sakuyena bantwana bakhe basezweni asilwe kodwa sifana amandla mayilongozi lithiwa mne wethu pasopha igebengu zogogo wethu zifuna indlela yokuthi bakuyise lezo ufika samakola siyakholwa sona nasekaya yakhola polisheni bakhola kubakhola babona bazoletha kanjani ngoba abantu bayakholwa manje basebephemba ubiyoni ukubonga lo amen usohosalisa sithale sathanda sibela kodwa mawujale hayi namakhambi sawasebenzisa namakhambi sawasebenzisa bafihla imkhuba yabo ngaphansi kweBhayibheli amen uthanda ukufayize ugcina uvuka imoya kanti kufa kwabo ngifuna lewethu angenza fihle ngifuna ukufihla ukungatsheli lewethu cha musukulibala abantu bakima inkungu zamakhulu enkulunkulu alile wena into yokuganga yangabaza amanje yangabaza usale ukuthi naye uyangayithola ushembe phela uNkulunkulu yazi ushembe kwafike ngisho umthakathi eqobo enza yonke into njengoba nawo ushembe ngesimlalisi athi mina namthatha nalo ukhanze nalo mthembu usathathe inhliziyo yakho ufuna ukumdonsa eze kuye azabona akhathale le abesevele uNkulunkulu akazi ukuthi ngalo usizohamba inkonzo la hey kuba ngishembe mina ayibambe imithamo uzoqeda le kwalayo ngoba ucela phansi indaba yakho akusho ngalo kodwa thana uyakubona mayiduntuza zofa nawe mne wethu basofa wena udinga ukuthi ngomshophu uMnazaretha hayi lokumisa ukuthi khona yaseyoni khona kanjani lento ayishukile nokuthi athi umuntu ngiloNazaretha ngushiye ekhaya noNazaretha kwathi angahamba ubhabhatisa ugogo wami ngawo akaze ithi umuntu akaze aye ubhabhatisa uNazaretha uyayithatha ngokubeka ngoyisa umeza uvusingane njengoba siyekhanje bazobe khamba ngibhungculu egqokile uthi amuza athangaba uyibhabhatisela ngawo ubhabhatisela ubhabhatisela badala ngobhabhatisela imoya awuloni Nazaretha awuloni Nazaretha asisho la ukubhabhatisela imoya kodwa awuloni Nazaretha iNazaretha liphakama ethebelini ngekhethi inkosi yasekhaya amen njengoba bezokwenza abavuye umoya emva kwalokho beselinda uNkulunkulu njengoba sekhona ikheli ngasasa lokubhabhatisa lokubhabhatisa ngifuna ukuba ngumNazaretha amen besivela-ke leyo mkhuba-ke okhokho bethu besitwayile hambe lokusibanibani uyobhabhatisa umoya hayi manje akusho ukuthi uNazaretha mawugqoke ingubo othi afika amajiya endlini yakhe athi lokhu uthandaza ishembe ungazi ukuthi ngakwazi ukuthandaza ishembe abesethi hayi nabo abantu bakibaphakama ngokulomhlophe amuyithene uze la uyigqokele emzini umuntu hayi uNazaretha lo ishidile limhlophe noma isiwede lesimhlophe akubona uNazaretha amen izinto lezi ezihlupa abantu bese soke silazi imndeni yethu ayisayifuni le imndeni yethu sifuna manje ukuya kuNkulunkulu ingathi isikhaphezelekale impepho ngoba ifuna uzosusa insika izixo zabo mayonkosi njengobulana ungazinyezi uthumele imndeni yakho amen ukhethiwe emndenini ukuthi wozisole mntanami abakhethanga laba banenhliziyo enkulu nabavelele losazwa bakhethe wena lenhliziyo yakho osho ukuthi kodwa njengoba nginalutho nenkosi yami bangikhetheleni bafuna lenkosi yakho lokumshondana inkosi yakho bafuna yenaye uNkulunkulu benkosi yakho bafuna yenaye ingakho benza kuwe wena ubuqongonozela bafuna leyo nhliziyo yakho ngoba lenhliziyo yakho ayifuthekile makuyakulona imali yonke uzonqaba ngeke nele ndabuka kuqela ekhaya empefumulo lokukhuluma kuze kusho ilanga ucabanga emabhizinisi akho ucabanga yonke into abazoyenza yena bazomfuhlele lo mthwalo wabo basikeze wena futhi usho musu uyikhale into kaMkwenu ube usho wena uyithatha umfowethu le hayi usho wena akusebenze ubani kodwa manje unamabhiliki na yonke into uzusole ngenhliziyo yakho mfowethu musu uyikhalela phela amen bafuna ukuthela imithwalo yabo yena ibona ikhazimula njengoba nabo bebona ikhazimula ngale feyili ukufa amen
abantu abavuma amen ababona isiko abayathengisa imajia abaphuza namabhizinisi uthusembela ehlabeni sokuvuka i11 mama bazama ehlabeni sokuvuka lo mqingo manje sonke silandele singaphila impilo yonke esisaphila nangaphesheya kwethuna amen amen vulo abantu abawu3 uthulebele noma umsebenzi wezandla zakho mkhonza ngoba uyena umphefumulo wakho ukhuthana noma umthumbi indodana yakho nendodakazi yakho uyithume ngegama laJehova asebele lapho noma umsebenzi wezandla zakho mkhonza ukhokho wami ayihlanganisa amafutha efofudu nomudlwane nehlile ngani eqobo uthi manje akamthokoza manje athi ngasebenza angasho lesebenza athi Nkosi ngidumisa wena ngalo umsebenzi wenzayo lokho nomsebenzi wezandla zakho mkhonza angamkhonza ukwenza leyo lo msebenzi wenzayo abona waNkulunkulu okabani owalusi mathi ngidide emhlabeni kabani manje yabo wena umlilo ukubhokela uzina mina nguNkulunkulu mina singcwele ethi kodwa lelithongo lakho alinoyele ethumeni alizukuphindisa namhlanje singamalaza samaqhoko ikhomba zenkukhu sifaka imqambo nemiyelo moja hlangana umuntu olesekwaqabela ethi hayi abadala bangishuba cha akubadala abashubayo lo muntu wakilo othola intwalo wayenza umsebenzi wangawo nasezulwini nomsebenzi wezandla zakho mkhonza wangemkhonza ngokwami uNkulunkulu mbengqanga ebenza ngoba libayenza beqashile uyazi president fanele kahle ingakho behlala emgedeni behlala emaholi benza yonke into bakhuphule bambize ambize usomali manje usomali ngathapha wenze umnyama akafuna ukukhanya kodwa nje manje umsebenzi mkhonza abamkhonzanga uNkulunkulu ngoba babengenzi umsebenzi yakho usethi ushembe noma uthumbe indodana yakho nendaza uyithume ngegama laJehova ongasedulunga buda beka tholi ngakakhipha lento nomthumbe indodana yakho nendaza uyithume ngegama laJehova babe yithume ngegama laJehova ukwenza umsebenzi ukuthi kuhambe kwayisi uyabona inamacala abazali bethu eswathwele ngamaqobo yini wenzeka imphefumulo ntwana naseAfrika uzele lobo amen ngenzeka umzali wakho angakunalowo nomzali wakho ozalayo nomkhulu wakho nogogo wakho ukhokho wakho awazi wenza wena uphuma oliwe uphuma egazini uliwo la leyo nsila iyomnamatha nawe ibesizele ekhaya lempumulo sizothandazela lowo sizocelela lowo uNkulunkulu Nkosi abavumisi nakho njengoba bevuma abantwana manje umuntu mayesevuma usosele ngaphansi Nkosi sengathene ngiyavuma laba bethu abangavumi asabele umthandazo Nkosi sisebavumisi lakho lokulunga abangavumile losilana kwama noNkulunkulu iswendala waba nomuntu elikhokile lenza ufana sinasana ubabhele kuwe angithi uyathula ukuthi ngikuzozana ephezulu kwetaba endala hlakaza endala lathi ngisasisana ukushuba andinalo ngishuba ngihamba nabakithi nandikhona amen ngihamba nabakithi kusho inkosi uthi ngiyengosazana ethi uhamba nabakithi wena uhamba nobantu basekhaya uhamba nabakithi bekukholo kwaNkulunkulu babenzani kwaNkulunkulu lezi ngane ezayixushwa komulwazana uchithe kuphumisa isithathu indlwana ziphi lezi ngane ngasizakwazi uthi ukufukele mina yonke zonke lezane ifukele mina lezi ezayixushwa komulwazana uphumisa isithathu kwezomashwa zonke zimina wama naso lesakwazi ekena bantwana bakhe basezulwini sifana amandla sazi ngemindeni yethu kodwa umuntu owazi ngoshemba amgeqa amagulazi imithetho yonke kaNkulunkulu kuhle lo azithethe emgidi kuhle lo uhlibeka fakaza kodwa manje siyazi ngemindeni yethu ukuthi yona imindeni yethu iziphi izinto ayezenza phela akukho kudlula kusho ukuthi ukhokho wami ayezela amacala
100 years ago sekuphelile cha kumile ngicala hlezi ngakuli cha limile nesona sifuna sidinga ukuthi siphuhluzwe sihlakaze sikhathazelwe lithethe lokuqala kumsana umlomo thethelana phela amagquma namazona uhlawulele amaqala la umuntu owaziwenza le unyazi wezulu hayi akekho umuntu hayi akekho ngicala nje kaZolile hayi fanele phela ukuthi kancane uzobusa uzohlambuluka into uzoyitshela kancane yini ozokuyitshela kancane ngoba nangu umdalo wezulu umhlaba ukwenza kwenzeke uyisiqalo nesiphethe usho njalo uthi ushembe useqaleni ushembe usegcineni wayesho lapha ekhaleni phefumulo utholisa nje esevani kodwa wathi ushembe eqaleni ushembe egcineni sathi ushembe uzalwa ukhona amen angisho nje mthandazo nasesibelethweni twani namhlawulethwana washiya uJehova nasethubeni uJehova engashiya kwadlule ezweni lomlilo kodwa mashile kodwa uzofika la bethuneni usubikile mama osebenza mina phela kusho ulusifo phela umbala mini ulusifo ukani uvame lapha phela mazinga yakho ulusifo inkani amanga uqili khohlisa ukuboko uzenzisa unyanza kodwa abantu abayibulala imndeni ngomnyanza uthi usudala phela siphumelele kadayiswa sabuni phakathi ingane zakhe zonke ngazona lelise nonina sokubulala umndeni awusakwazi umndeni kaphambili mase kwenzeka kulungisa izinto khohlele athanda benozana benothupa mina suhlazekile umndeni lawo bantu abadala ushebe leso sono sini somnyanza chiza mawenza umndeni hlangana ulungisa izinto engachiza uthi encane yibani yakhona ngale wethuna ibe yini ngoba ubulele into eyiningi abezalungiswa so ufuna lokho wenza inhlambuluko yakho kuwena kaMama inhlambuluko wena ngabe senza manje speaker ufuna usukele ekodini ingabe ushembe akusizi ukugijima wena manje uzwana mhlangana kodwa bathangene sekhona singayenza inhlambuluko sesifonele egoli bazobe befikile obhuti basegoli bashawa incingo lo mama ngikhuluma ngento esebenza manje emakhaya basuka la kulo mhlangano ukugcina wasabatha lokugcina leli kali mphefumulo abantu abakhe base-Afrika amen kodwa inkosi lombane athi unombane ngaleli ngikhuluma nje uma usuvalile umhlangano njengoba nimemezela umkhokheli izinto lobhontshisi nawo kini ningabe sawusebenzisa phela abakhona ningabe sabanikeza abantu wathi ushembe abantu abasebenzayo manje babona ukuthi ukhona ombona ukuthi uhlweni abantu baphose phela mhlambe nje uthelela abhontshisi uthelela le siyabaphose phela afike uNkulunkulu alethi ilento ingudla ulayishe nesizolayishe manje siyisekheni okunye sikubona nawo sekhena amen lokhu uthi mase kuvali abantu batshele abafikayo zomhlangano zula ukuthi abafuna amatekisi bagibele baye eKenani mase kuvali umhlangano amen ningahlali la kwenza inkonzo ukugcwala abantu umuntu umtshela abantu batshele ngayo uvaliwe seKenani ukuze bafunde laba abangayigqomi ngomhlobo uthi uNkulunkulu seKenani ngoba imindeni yabo yonke imindeni uvaliwe manje kuye phaseke nasezulwini amen eKenani amen hayi lelo majipa si elibanga lusuku malusuku lele lasezulwini ikambenqanga amen bonke abantu ingakuthiwa musukuhlala emzini ngoba bekho uzondlilana ekhaya lokuthi njengoba abantu uzohlala uzondlilana badlele nalabo baxoxe mbili kodwa abantu abaxoxe mbili ngokukhumbula basuke mbili ithi inkosi kaNazaretha inyanga yezulu uma umndeni mhlangene mowathi umajira phela umajika lo muntu likhuma nje umhlaba nabo esigcina sekuyisibonge ngale ezwenza kodwa igama lomuntu kusho abafowabo bamajika ngoba nje omajika ukuya ngokaqaqo izibuko bonke siyangena sisibonge sona umajika kusho mina nesandla esizolile ibhazoba bafowethu ushembe yasuka ngale kwethu ezweni lomndeni moba waphathi ngiyawuya ezweni lomndeni uzogcina wehlawini wakhe la entabeni ezugcina ithandela abakho zohlawini wanabo zineka kwanda bathakathi esibongweni umndeni ugcina usufana kabili ukona umndeni ohambile nje kahle ngamaphutha
alula okuphunyoza bese kwakhona isizwe somndeni esingabathakayo esiqoshiwe emndenini sihlangana nalabo abasuke besukela amanyundelo kwabathakayo abantu badlela umoya ngoba benza kahle behlonipha bese izinto ziyachuma bese kwakwenza ngomuthi umthakathi uthi ushebela lo muntu angene ezweni lomndeni uba selingcolisile so besaba nabo behlone kabili bakhona abathakayo kusho labo hamba nabo abangazange bathakayo basukela yena uyafika phezulu yabo emnqumo wenzile eyichilo kuthi umuntu usebambe nendoda hawu emzini kaNkulunkulu ekhaya kanti uvuke lezi ibo zakithi ezihamba zenza imkhuba yokungcola angithi bayafedela abantu bafedela abantu kade ngoba yivale ngakwazi lokuyivela phela nje kufanele uyivele ukushaya umthetho bonke ushaya umthetho indaba ayikho bazokwenza unkosikazi afeke lo muntu ejele engcolise kanjalo aphele khona ejele mayevuka ezinganeni uvuka idlo zenjalo ingane ezinjalo nalowo wenza lowo mkhubo njalo owenza abafana mayeva efana leyo nsila kanti uvuka ngalo msebenzi uhlala phila nami sebandla nendoda ekhaya kanti labo abantu abaqoshiwe emndenini bayaxoshwa phela bangene emndenini free amen njengoba sila ekhaya sizoncenga lezo ikawo zamacala nhlobo ahlwele emndenini yethu ushembe akawaqedwe awahlambulula abathuli Thixo ushembe qala kufanele abathuli Thixo zisekuyizithixo zabo ababeyikhonzile emhlabeni fanele bethule bona qala ngoba zigaqele emphefumulweni ey'nhliziyo zabo abasakwazi ukuzethula umthwalo abazethula ngisizwe umsizi wakho mina ukuthi ngilethe uNkulunkulu hayi uyishayisa kushembe ngesifuba uziguduza abantu ufuna ngibona ubamekele uNkulunkulu ushembe ukwazi semathunjini kayikho ufuna ngibona ukuthini nje kuphi ufuna ngibona yona yabona ukuthi ngingathebana abahlonishwa usukushumela ngibele phezu kwabafundisi lapha angqoboloze aqaya khapha kuno ufuna ushembe ngibona abantu bakima nje baya egodizwe bale bethula umoya into umpediseni sezwafika mafika umpediseni ngokushiye ngemuntu ushembe bantwana bakhe baseAfrika akuyena uNkulunkulu wethu thina esenyameni uNkulunkulu wamathamba nemphefumulo abazali bethu amen yona esize la ekhaya lomzonza lowo ukuthi akuthi mase bevumisa sebahle bamlandele ushembe bese bemlandela amayonkosi ithi ushembe bethu uyazi konile ebuhlungu esizwe labantu baseAfrika ukuthi kanti thina sigenza okhokho bethu nje okhokho bethu baphendula izilwane ezayidala umndeni nqanga ukuthi ngeyidala uNkulunkulu andisa imphefumulo emhlabeni ukuthi awunayo imfene yasekuthini nayo imfene awunayo ikati nayo yonke wangadaleli lezilwane ayithwale ithixo zemkhuba yethu mina ngikuke ngazifike nokuthakala imfene yalona nokuthakala umlungu mayibona imfene kajabula yabize ngebhabhuni ayithathe ngeze ekhokekana ayifundisa isipuni ukuthi kuyadliwa yonke umuntu omnyama mayibona imfene eyithatha imfene ayifundisa isiqoba uphali kwami uyobona imizi yamadoda lezi mfene seziyakhuluma lapha ekhaya lemphefumulo ziyakhuluma zitholisa umthwalo onzima sahloka amehlo losomane wakushumono wakusho ukuba kuthiwa udongana newindi ezophuma ngewindi nangophuma ngomnyama ukhuluma imfene ikhona vuka kumbani omncane wakhe lakumadumikonde nakai bangilosha ngijambele bathi ngiyafuna lezi zinto mina kuba ngenza imkhuba yabantu yile ngithole ikhwama zasanibani hawu ngesikhathi eqale ekhuluma sasingamuzwa sengiyathethwa ngithi hey asikwazi ukukhuluma nemfene nje mshembe ukwazi ukukhuluma nebaba kodwa asuke lo mbana bambile engathwathwa asizi ukuthi ngithwalani manje sasizwe zabheke sana ngibophetha mshembe ushembe uzayenza le mikhuluma ngithi nini asikuze ngifuna sisele mshembe akunezi uleso soluzo oqala ngibana wakhuluma ngolimi esizwayo nabantu kodwa homiswazi zwa wasothi kwakho kubani manje ngatosho ndeni awu saqala manje
sakuhlipha zasuma manje sabhalansa nosoma zamisa manje manje yini manje uDani sisele uNkulunkulu asethuki kwami ngoba usengenile ukuba ngane wami leqoqekane ahlanye ngale ngane badlala nomfanyana ngikhuluma ngeke khona nawe ufike today ungazange uzwe uyikhona ufike today ufike uyomkhulu bevidwe zimpela bevidwe amakhala amadoda aqala nezakwazi ayimayise nokhohlana ahlukule kanti ahlukule isikhumba sakhe sifaka sibeke emcengezini sisilothise kuthathe lezi zihlanganise namakhwala udayise iziphi udayise into yonke imikhuba yokunyama amen imikhuba yokukhulisa manje inkinga eyikhona uNkulunkulu sebembona ihamba ngeyawo nathi akekho amfuna uNkulunkulu bayamfuna bonke ingakho lesolusizwe ongasumbathi ngoba bathi lesingani uNkulunkulu asakele umkhwalo esinike lapho abangafunda abangasini ukuthi bajahe into zabo afuna ukuhlelela bese beza kwena beza nensika ongcono bese ubona usizi solusize thina maNazaretha olwabo ushembeke kwayesakhe impula ukuthi uzana abantu abazomulisa ngethemba ngethemba ngizowageza mayonkosi sizowancengela thina amen uNkulunkulu esikhumulile sizoqhubeka sibala abanye sebenalwazi asebenezwa wena uqalayo uthi ushembe bantabami ushembe okoqala nabatwana baseAfrika ushembe ayigezi indeni yethu ngokuthi kumikomo nembuzi nokuthi unikele cha ushembe layifuna wemphulikhiza nephelele hayi kuma kuvala nesindabamba ngizoyisho umuntu abayifuni lokhiza wena mayithumi ngane uzosho ngale ngale ethuma ngale ayikho lento ngithuma yona kusho wena uphila wena ngingani manje uyakuthengela ithawetha iyaqala ubengani ayikho lento izoyashwa la hey sokusola bese namuntu bazi unikele zingane zomayifilizo wona kum ithengeza wabo imini zam ngizokuphinda aphinda uyabona lento yakwenza leyo ithumela loza efake isande phaketheni nemoto yakho uyicuphisile lapha ufune lapho kume lento esenze ekheni sithi sokudumisa uNkulunkulu abantu umuntu akavile aphinde umgwaqo losakho uzovima umgwaqo yini manje bakufike athangeze uthethe ngiphuma hayi la ubona ngabuza ngiyekela noyele bishi ayikho lento yena uNkulunkulu ufuna inhliziyo yakho iphelele lento yenza mayibongozi hayi mina sengafunda lo uyamuntu mayithumile lokuthi ngiyachutha ngize ngofika phezulu ipake khona imoto ngibe ngizazi ukuya ngoba mina ngumuntu okhokho bayibona inhliziyo iyazama ngiyathokozela ukuthi ngibazele uNkulunkulu ushaya ufuna inhliziyo bakho maNazaretha amen yazi inhliziyo ushaya ngekukula eziyiso ngezi umuntu wakini ayikukula ezilotho namlizulwane sakini sihamba sicabele ayikukula ezinhlawulo intethelelo thethela abazali bakho ababhekela abantu ngomishi zakiphelele uthi umntwana lasiki uthi ngibona ushembe ungazwezulu engene emkhosheni lapho ushembe uyinkinga bafuni ugqoka ushembe ugqoka izinto engagqokwa abantu umhlanga makuthi uyagqoka nje sesithini wanwane ingubo lezi igiya bayezwa bafowethu nabantwana abancane ukuthi uyagqoka ushembe mayigqoke nje isudu leyo abantu bafangitsengane mayigqoke yona akekho umbone igqokile kambe ukuze kuphatanisa abafowethu base-America hayi la eSouth Africa naye isikathulo agqoka ushembe ugqoka ikathulo engeke igqoke umuntu kodwa inkinga la ekhaya emphefumulo siyamthuma thina ushembe sithi shembe ngosande ukoko bethu abathunjiwe bafakwe emgedeni usande nengane ezakhushwa ukhokokazi bayifake itampokweni nasembedeni angene ushembe abulala ushembe engene itampokweni yona nemphefumulo abazali bethu nalezi zingubo ayigqokile zasezulwini yebo uvumo amen kodwa uyakwenza bona bayavuma bakhona bayazi ukuthi usande khona uthi udadewethu la uthi ubona unyazi lezulu lingena lapho emkhosheni lapha phansi uthi angene
yazwezulu ngelo dakena ngene utheko lasimbiza uthi asethatha umjulu wakhe uthi wayezosebenza la uthatha umjulu la uthatha umjulu uthi lasehamba nawo lafika unenyoka enkulu uthi wavula umlomo wenyoka wayeseka umjulu waphuma ingaza kuwo ingane incane kaphuma ezacitha uthi waphuma inqaba wathi hembe nami umsebenzi wakho nazi inganza ezikhiphile njengaboshembe last week uningi bantwana bakhe basezulwini uningi ushembe la ekhaya siyamthuma lo kuthumele siyamthuma ushembe awusandile indeni yethu siyamthuma ushembe uyathumela ushembe amen uvuma ngoba ukwazi lo uyazi khona into efike inkinga mawuthunyiwe kuthiwa lapho uyakhona mntana msiqaphelele yonke into eshiwo mntana uyivume ngoba sikuthumile abazali bethu abatholanga ithuba lokuvuma phambi kwamveli nabo esahamba ngenyama babevume egodlweni zomajiyo 3 zo-6 tofumando bavuma ukuthi mayihlanganisa amafutha kaqamu nengane encane kuzophuma umuthi abulane ngaba tofumando bayafundiswa akekho umuntu ofundiswayo abantwana base-Afrika afundisa ukuvika kodwa ngabe angakwazi angafundisa ukuphosa ayikazi abakhona ngikhuluma ney'nsizwa ngibekise insizweni ukona into waphathi isihlalo into kophosa ngephansi madoda nomuthi ngiyaya emdlalweni kodwa angithandi ukudlala mdlalo kodwa kufike kube yilungu ophosa kube isihlangu omkhopho ugade wonke ubambe ngapha akekho umuntu owafundisa ukulapha angakazi ukulaphani ihlambe kanjani yona fanele lapha lo 3 years kodwa umuntu angahlala 3 years afundisa ukulapha ufundisa ukuthi lolu hlangothi lusibele njalo ngokuhlanganisa amafutha ukuthi nokuthi nenyama eyilwane kanjani wena uzolapha kanje bazinto ezimbili abesethani kangalapha phela mthakathi kodwa unayo ukuvika yakuzi kosebenza ukuvika kanjani ushunazo lezo kwathani yafika njani ukuthi mathakathi nobabili ngokusukule akekho umuntu okunazo umbe mamdabula bantwana bahle basezulwini ushembe akayigezi imindeni yethu ngokuthi sikhiphe iy'nkomo ney'mbuzi isiko lasezulwini ukuthi uNkulunkulu mawuya mhlangabeza uqhubeke inkomo utshengisa inhliziyo yakho ngoba yinto eyigugu ushembe ufuna inhliziyo inkomo ihlele inhliziyo yakho inkomo ihlele inhliziyo yakho nembuzi ihlele inhliziyo yakho kodwa inhloso ushembe ufuna inhliziyo yakho suke sesithi inkosi isiko lasezulwini sizoncela abesesibusisa ushembe kodwa ushembe abane nabo bonke amakunikeliso le ushembe ufekunelisa phambi le ade soma isebhala thatha umjiba awubuyisa ukuthi abhekele ukuthi namlandela nomnikele nomani na ukhoshobisa abashumayela ngale ndaba amen kwengene endlini kuba akazele lo unyazo wezulu lize liphefumula abazali bethu inhliziyo yokuqala yonke into eyenzayo nokunikela lapha ekhaleni phefumula ungaqhuba umnikelo phambili qhuba inhliziyo yakho ukuthi zakho wezinto ezinkulu labona inhliziyo zakikhala phefumula zakifanele somhlanje zakha into lekhaya yathiwa ngensimbi yonke ngoba sinayinhlabathi phela konke umgodi lapho idumsa kulapha yonke into wezwa yonke into ongathi wena yasisokweni wenziwa la kule ndawo yonke le ndawo oshona lapha egrawundini kade umgodi lalapha khona abantu ushembe wakhomba yona nathi sokuba umuzi wasezulwini le mpula yonke uyibona ishona le omunye ushona le lokhu igobhogobo tuyigobhogo manje wagobhoza igazi umathi wonke kusuka phezulu umunye abantu balwe inkunzi kulahla ingane wasethi igobhogobo lokho amuyosela losuka le phezulu ukungcono ngekho uhlala lapha ezansi kanti ushembe uphendula manje kube isitimela utshani besimela shembe insizwa kazuza yabona izitimela ziqhamuka zilandelana zifika zahamba la uthi ushembe bese evuke phansi isandla bese emeza kuleina uphuma ekatala esabazenda eseyinenzipho esizagoqela nezinto ezishaya inqini ifaka amajazi amadoda awaqhubekeza afake amajazi kuthiwa yini itshala kwayo uthi abese baphoshwe athi babona kubaleke kunje abaphuma batshela abantu emhlabeni ukuthi abenze imindeni ngilanda amakhumba manje umhlaba abantu abafuna ndula benganamiwe abantu abafuna impilo badliwa izibani badliwa amalazi badliwa izincane badliwa izimbizi
bajwayele zonke izilwane amabhezi ingwenya uthi balandele abanye bayokushula isini zokhokwazi bese umalokazana abanye amakhosi ayebaphendula uthatha imbungu yabo kwezinto zokuliziphi kambe kamana akekho umuntu ongathasina sikisongo sakhange sibudwe kulelizwe namthani ngoba kwakuyinkolo yabo wahamba bephamana ushembele uzothetha amacala njalo ngicela ukudlulisa yodwa nje inkomo ushemba khuluma ngayo ezizwe idlulisa phambili konke lo ushembe athi sikubale umuqa ushembe asize nihlangane nozalo lwakho nixoxe udaba bakuzwe mhlawumbe abangini bese nisho amandla mayikhona asithoke phela isibuzazana isokazi imbuzi engakwela hayi isikhumane lokusatamzela usuka imbuzi eseqinile enganoubisi engayikanina ungayikhiphi ebeleni imbuzi zethanda uqina osongakwazi ukwenza isiphandla wenza ingane yakho izona ekhuluma ngazo kutuswa ibuzazana ngoba mayizala phambi kwaNkulunkulu mayizala zingene ezizukulwane zakini hleke njalo zizofika embandeni esibongo yaqala ukona ngaphambi kwendlela engene ehlazweni amen lezi imbuzi mayizala ingakho kutuswa zona uma uthola uyitholile bese uthola mhlambe azayithole ukugcina lezi beniso philile sengasibambi isibongo esoza naso kuphela umsebenzi phambi kwaNkulunkulu mayibongozi amen kakhulu kusona kakhulu ibuzazana eyokuqala ibalekile eyokuthuma ushema ngoba ugesi khona sengicishe eyokuqala imbuzi ezifika ukuthi kwazi abamala bazongamonde kakwazi lokho ezulwini kuthiwa inkomo imbuzi uma kuyinkomo yoboya uthi inkomo amasono kaba benza banumobe lomushoyo yamasono inkomo yokuqala esicela ngawo umthumu ushembe yona lesimthuma ushembe selungene emathuleni abazali bethu abazalayo udlule kwabayizona abathanda abasemandulo nabangaphambi abasemandulo nabayindabuko esifo shembe wami uguduzo wami uthungana uyofuna impande yalokufa esinalo nalusize esinalo lokukhala esinalo ukhamba inkosi into ethina sithunyini abazali bethu bafuna ingane ezobavumela ngoba zange bamvuma uNkulunkulu paradise ucela isivumo sebandla uyithulele nje bathi abangingaka ngalitshela ngalitshela disukela lesi athathele ngani hayilo awukazivume phambi kwaNkulunkulu bafuna ukuvunyelwa phambi kwaNkulunkulu abazange balivumisa beshembe ngiyaxolisa banumzane indoda ekhabalazi ingakho ningavumi nje manje ngaze kuphuma isithunzi cha afuneka nesithunzi la afuneka isithunzi sakho la amen zikani afuneka isithunzi sakho la uzothetha kwacala yini lezi thunzi ababeyikhanda lapha sokuphila manje ethuneni amen umntambo odlamafuthe kubezowethu ufuna isithunzi emhlanganweni kwamadoda ibhwesi mayisefile vukile phambi kwakhe anginyange ezulwini lakithi kwabhubesi bathi omama nobaba angisole namafutha ami kadwa waqaba phela waqalisa igazi phela umuntu mayegada manje uyahlinza ifaka emthandeni ngene isicwana umzimba wonke namhlanje lokho babevuka beziwa bengamabhubesi yonke into esifaka emzimbeni yethu iyasipopha kuphela uyakhetha ushembe uma uphendukile uNazaretha funeka uhambe unikele indawo lezi sigcatshwa ngazo thina esiphume esweni balungile abazali eNazaretha engazivi nawo ukuthi okhokho babo obani ababona uNkulunkulu bayenza lento ngoba umthambo uchungechunge usuka kude uyazi ukuthi kunento eyingozi esihluphayo uNkulunkulu angakwazi ukunamathela kahle egazini lethu ngoba ithini iningi lethu sizala abantu abathi mase becuphele egcikeni uma wakhe umlokwazi umkhokwazi eganeni maye setushiwe bese bephuma waphaya akaphuma ekamajini esikhundleni samajini ayomiselwa khona
manje lapho ngisebuzozwa ngawe umuntu wenzwana uze umuntu okwazi abe mhle naye manje uzohlanganisa izinto zakho mhlawumbe uhlanganisa amafutha wathatha inyama esalwazi sokuhluphe endaweni sasiwe inyama yazo saqala kodwa sahlanganiswa la phela abantu kukhula abantu benza yonke into laba nithoba kukhulu athatha qathi ngaye utwaye ekhaya abe muntu uma unkokokazi azali umkhulu azali ubaba azali mina umthambo agogokazi ukhipha insila ayithole lapha kwamajini ngoba ngiyonisela ingakho isikhathi esiningi sigula namasama Nazareth sigula kodwa sigcine sithiwa sosinde enyangeni sosinde sangomeni ngoba leya nhlese ugogokazi ayithola eyonisela lapha afaka emzimbeni wakhe ukuze utholakala umntwana iyaphumula ukuthi ukuba uNkulunkulu siyamlalela ngoba uthi inkosi angayakhuluma lo yathi mina ninzalo emithi uNkulunkulu azamdala umuntu ngemithi ngakho namhlanje sisaphendula ukuthi isiko isiko shembe yalazi ikhambi liyalapha Wangezo ikhambi lakhe lilwane nina ngiphikiswa beyisi ngoba ngabani nadala uNkulunkulu manikumqondo ukuthi usani uthathile izolini ifake emzimbeni wenu okukho bebathathile ngakho ifake emzimbeni wenu mayithatha amafutha kaqhamu uqhamuka uthi uzwe kanjani ngaphela angithi thina siyanikela thina emzimweni zonikela ubaba wahamba umuntu engasenawo zonikela ugokwamtho wahamba esikhishwe isibindi sasekhathohlangothi othize lesa sibindi sengwenya so yona ngeke izwi la ngwenya uNkulunkulu ayidaliphelele phela ingwenya Utwa sinikeleke thina esasathiwo uzikhishwe insizzi ebawuthele umuntu mayigcatshwa uyagcatshwa lesahlihla usuyehlekela lapha umuntu bese ubozwa ishuri abanye kuze kubonakale leminyama la nami yabona ukundla kwashuleka kuyifaka ngoba abonakala insizzi ngiyabona akagcatshwa la uyokushaya isipho izogcatshwa umuntu ozogane ekhaya into ngakadlamini ngoba amajini uza nemkhuba yakubo zonke lezo zinto zenza ukuthi uma uNkulunkulu anamathenga uphelele kithi mangabe thina sikhaliphile mangabe sikhaliphile awuthatha izingane ekhaya thatha imbuzi ekhaya uNkulunkulu Nkosi ngizonikelela sonke izizulwane usukela emandulo abahamba bemisele bazozale ubuthungu wazaleka thina sicela bageza yonke leyo nsizzi abayithola kwamajiya besayibongiselwa asiyazi umkhubezo kwamajiya sigeza wazalini geza wonke igazi lakhe uzokugezela ube mhle phambi kwaThixo uzale ingane ehlambulukweni imbuzi engcina ngayo ileyo ukuthuma ushembe siyakuthuma nyazwezo sicela ungene Nkosi ungene ngalotshani ukuthumisikizayo wehle nawo ndanga ukhuduza ithuna lakithi ukuthi uzofuna bokuqala baphambili endleleni ubathwana nokuhlala kwabanzi ubuye nawo Nkosi abathuthu abafele impini ababoshwa abalahleka empokweni abalahla emgedeni abenziwe impuphu uba kuwe nabo Nkosi uzobafaka ekhaya emphefumulo babeke ngegcawu zamacala ubathuma indwalo Nkosi babafaka ekhaya emphefumulo wenzele okuthandwa nguwe mayibonge Nkosi ubona lesabelo sika242 ivesi lesibili ulalesise kahle ukuthi ushembe ukuthi lokhu kwesenza lapha ekhaya emphefumulo akukho ukuthini esiwaziyo asinayo esibheka phela kithi kodwa sithandele lenombhalo ushembe uvesi 242 ivesi lesibili isona lesophetha ngaso bese ulalisisa kahle ivesi lesibili uthi thini iloko wethina sikulethele ushembe silishembe sibalethe kuwe baqoqa bese wafaka ekhaya emphefumulo bakuthe amakhosi noNkulunkulu nezala izwa ngezwi zikho kusukela emandulo bakuthekela emphefumulo Nkosi ubenze ukuthandwa nguwe ushembe uyazi umthathu uqedwa kanjani uyazi ukuthi ingane eyaphihizwa isewumbungu yagahlanganisa nentelezi iphendula kanjani iwumuntu yekuba iswayo kunengane eyithathwayo ziphendule zenziwe imkhofu bese zenziwe imdliyo zabe zibalimiza amadoda mina ekhaya ngangayibona leyo eyini
uNkulunkulu angazi noma mhlawumbe wengelela khona uzosayela ekhaya nami ngikhuluma nendoda ekhangeke kanjani ngikhuluma nangizwa awu unene nje lokho awunene wenzani ngiyangizwa baba esiphila naye kodwa wena lokho ngombana wena umbana esho uNkulunkulu awufuni angiyeka kanjani kodwa uNkulunkulu wamhlula ngoba ingazama zangibuba zangihlanye futhi amen siyabatshengisa abantu abanjalo ukuthi uNkulunkulu azakhulumele akhumbule lezo igama zakubo naye aphenduka ngomuntu mayibongozi bantwana bakhe basezulwini sesizohamba siye entabeni yenqumo kunabantwana babantu la angifuni ukushela uNkulunkulu abafana nami nawe abangenalo imumba abanalo imumba abanalo imumba abayiphethe baphethwe unkosana wegceke okuyena umshisa impepho uthwele usaba nokuya emntakushisela impepho asondeze nazi isipongwane uhlabele ihlomkhulu uyamsaba ngoba awazi nomleka uzokwenza awazi msamo uzokhuluma thini amen uyazi bona isamo ekhona kodwa yazikhona ubani isamo uma nje ngokuyinkosana sewaphendula abantu ngithoma toni khabatha amathuna wathatha ilawula uyena ayikho into ozoyenza uyena phela inkosana ubone nje kuwe ekhaya kuyineseni awazi wenza lutho abanye abanamizi abazi bazoshisa kuphi impepho ngoba maseke ekhaya ushisa impepho ubekele indlela enkulu siyaphuma uNkulunkulu seshini ngazizine uma singane siyaphuma siyaphezulu entaba yenqumo akazi ukuthi uzobika nguphi abanye basebazana akazi uzobika nguphi ushenga wasesakhe isikole sasezulwini somhlaba wonke ngomthetho saseAfrika siyofika isikhathi mhlawumbe thina sihambile emhlabeni sekufika nabafowethu bamazwe aseAfrika bethi sizekhaya emphefumulo ngoba esolanda yonke indle bisholo indle munye yala eAfrika kuna abanemizi ukuthi indlela yabo ikhona ekhaya emphefumulo ushembe phela ukuthi angisho umuntu uyukuthi indlela esigodliso sino ngabe uzokhipha ngambuzo ukhipha ngalo uyayibuthi ikhwela lapha ngaphandle mase ungene ngena nayo ibambele nayo kusale lezo iboze namacala asindayo edingusingene ngaphakathi sicelele uNkulunkulu Nkosi nathi imbuzi yabahamba bethakatha Nkosi sicela Nkosi ubathule lezo ithixo Nkosi besabageza bahlambulula mayibonge Nkosi bantwana bakhe basezulwini kulabo abavunyelwa umoya uNkulunkulu yasipha ithuba lokuthi sibike emndenini yethu eyanoshe ngoba le mndeni alandile alandanga ubaba nomkhulu nogogo wakho lohlezi umphungu ungakuniki lutho ngoba ingane zayizola zazi lutho iy'thunzalo seyisithunzi nje ngabe ngithaba ngifundele kodwa manje inhliziyo yakho ngiyayibona isekho safuna nencwadi ngisho ngegama mawuze kale emphefumulo uthatha umphefumulo wakho ubeke phansi amen oyisho umkhulu wakho nogogo wakho udobadoba noshenga udobadoba uzuphetheke ukuthi ubona bafuna ukuthi ngane shona manje ngoba uNkulunkulu makuyincwini ukukhulula indeni yakho le ndlela eka lokuthiwa mlandela umuntu indlela engeka ngaka yoke iphakameni ubuye iphakameni awuyalula Kambe kuva matala nishwangezi ntola begcineni kuyadinga ukuthi uNkulunkulu apha amandla nithole inkomo noma bethiwa ngembuzi Nkosi abazali bethu njengoba babebulala sesibagezile Nkosi abathula intwalo bathi bavelele bamntanami shengusuli ithixo sihlezile inkinga bazodlala kanjani ezulwini lomndeni babulala bakini umuntu momdlisile akadlule ethuleni ungcolile mawumlobile akadlule ethuleni ufese isishosho ufese esepheqekile
emzini uthatha ukhokowami uthatha ukhokazi wami uzongena kanjani ezweni lomndeni lwakhe onke uzohlala kanjani ezweni lomndeni asithole impahla shembe siyakuthuma Nkosi bona bonke abantu imphefumulo abaphuma ngezandla zomndeni wakithi ngicela ngale nkomo Nkosi usele intethele kuleyo bantu abaphewa ubabuthe abantu shembe bathatha ngomhlane kwazi bafake ekhaya imphefumulo ubadale kabuthweza abantu ubageze bese basemazweni lomndeni yabo amen. Njengoba besekena abantwana bakhe basezulwini sizophiwa ithuba kulabo abafisayo amakhosi azongena phakathi kwethu njengoba sithunywa uNkulunkulu asiphihlane sasakhikhala iphale njalo sakhiphala sanakhiphala izinto amathuno yethu noNkulunkulu ngakho ingane zakini ngakho ukhokho abangakhekile bekhohlakele ukushaka simlekelele abantwana bakhe amakhosi azanamavala azongena phakathi kwethu neimbenge athi umnikelo owakhiphalisa uNkulunkulu okusebenza kulabo abafisayo lo kusenhlizweni yakho ngiyabika Nkosi ngicela ungene emndenini yakini yona mpepho ishisayo uyazisa siyahamba sekhale siya eKenani ekhaya kini ayekho umuntu ozochisa impepho uyamsaba nje umboni majini amen uyamsaba awusazi uzochisa kuphi impepho abanye bahlala emthondweni ukusambiza abanye ikukula abanye abazali babhuba wagcina umntwana umuntu omdliwa lapha bathathwa usala wamfuya wamkhulisa uzali bese kuphuma-ke wakhe lapha uvusa umzayisho akanamuntu akanamsamo nangu umsamo wakho mayebonkosi mhlazane wakhe umuzi wakhula wakana wayeyonke usiyophi ukubalani ubale semzini kayisho ubatshengisa umuzi wakho osowakhela wona mayebonkosi siyabonga sicela ukuma la sicela uNkulunkulu abusise lezo ndlebe ehlaniphile izwile amen sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu nehlabele samashumi amabili samakhulu amabili namashumi amane nambili 242 emva kwaso umshumayeli kathi nangiya encike ehlatheni umshumayeli bani Nkosi yami umshumayeli uncike ehlatheni nangu ngiphambi kwenu Skakala. Skakala. Ungathi ngiyaphazamisa. Kulungile. Umlomo unoNkulunkulu. Mayibonkosi. Siyosicela umusa kuThixo. Kenza uNkulunkulu amqaka. Amen. Nakuba namhlanje amqaka, mayibonkosi. Abona abahleli Skakala. Amen. Tukuli tuhlabele Nkosi kusuku kwabanqane. Amen. Siyethu